चिसा हुला प्याहा स्वे वो हुला प्याहा नेवेगु निम्ति जिगु नेपाल भाषा सौकी पा ख्या या म छमन्ना जामन नकी थना छिगु न्याने चाहते गुदु वेका या आपला आपा म्युजिक भिडियो छिपिसा सोइचना देगु दु वेका छम अभिनय यम कलाकार जको मखो वेका छम बालक प्याहा हुली म प्याहा मोजको न मखो वेका छम निर्देशक न ख वेकला यकै म्युजिक भिडियो या निर्देशन न याना दि दु गुदु वेका थना तो मचिन क्लबमा गोसा गइगु ज्याजोले मदि कहे थना छाइ चुना दिगु दु मदि कहे वेकला बोजा याना चुना दिगु दु थुक्सिना वेकला थौया थ ज्याजोले थाउ बोजा बोयगु निम्ति छाइ दिगु दु मचिन क्लबमा याइगु इनाप या त वेकला गबले न महार गाता यमदि एजले जिमसा न्याब्ले वेका त आपला आपा सुगा देशसे न्याब्ले लसको सना याना चुना वेका मेजु जी लसकुसी या तना छका सक्ष्या लाभ धना बिया देसा आराध्या लक्ष्मी खड्गी मेजु आराध्य लक्ष्मी खड्गी वेकला तस्का नेपुको हुला प्याहा नेवेदी उके तुके चाहिदी म तेथने दिसा जिथे जाती मी पी सुदेव को
यको सुबाद आर्यदर लक्ष्मी खड्गीजू यको सुबा वेकल तस्क ये कुसेचंग थना होला प्याखा न्यामय देला वेक छिगु नेपाल भाषा सकिपा ख्यायम छम नकिन ख अथे देगु नायिका न ख अले वेका छम निर्देशक म्युजिक भिडियो या निर्देशक छम कलाकार छम अभिनय यही कलाकार न ख आ छिगु ज्याजो अजनक कोचा